Isu Krista Tumiyam Salam, Dimapur Ao Baptist Youth Ministry, asir ketakam nungi nunuk acak tangi abanar. Asunuk nakalenya India nong top 10 substance abuse nong aiter. Asir iba jinang masa saka asunuk ikodang reprandang dir India nong national average nong reprandang arbang parnuk tang nungi bo nakalenya timba ta asunuki usanong je angwar. Idam endang mungin karya asibage Nagalandong nisong pezinong nisong kabo substance abuse asiram liar da share. Sarbang asin Dimapur Ao Baptist Aruko netseng merjang pezinong merjang kabo iba drug use asiram abuse asiram liar da sunuki tat sediba nong achidera. Asunuki kudang reprang tang dear. Plus asir masa saka multiply asir da share ibaya drug abuse asir dam ya. Asir dong tibang sa iba ya, boss to COVID-19 selenya, iba karang shoot up asir. Asir tan trend ya rubang tangar bang, sunflower ta coba idem ya karang use asir da. Asir idem je rubang tangar bang, tan po sang je computer use asir ba nang Nagaland nong survey akir dem ya asir. Sakat tim tiba use asir je sernok ta sir bang 18 years nengi 50 years idem tetsang da nong alir demi am sure ta asir. Ganja 2022 kam January ngi September da shino ganja abu ba je brang dangar bang 1 crore 20 lakhs tema cinjang abu ba sayur asir opium abu ba je ko dangar bang dir 48.81 crore indang iba cinjang abu ba sayur asir klan ano heroin abu ba je brang dangar bang 23.26 crore abu ba sayur iba ya abu ba dangar si mapu ba je koi galiz asno ya kan jong apilam dang di Asir iba je berang nang kanang serious liar. Asir tang ama trend ya tang continuous nong bo kam isi ga tsana no asunuk nagan nong ya timba ka substance abuse asir na maliza. That is alcoholics, masarbang drug addicts them, idam jidang aliza ta asunuk kanang lendung banong liar. Anong ja asunu kudang berang nang dear 2016 kam Nagaland State substance abuse policy ka tanzak saka tanda da shi kuma aya ka udar asunu giba je expert tam ningi jangjang medetse saka asunuk aruko nunga idmya kanang tungdibang tanga dada asen Daba Youth Ministry takam 2023 kam ya substance abuse awareness campaign ka aliza sushi sayar sadama ibawa ya tenzak aser tang asunuki video ajanga idmya mezumbuwanong awareness trabordam lanordam dam aser aruko bor chakdam akaza sushi tenzak Keciba da serbang, sibai madat asin kipong nunga asin cala caba sudama idem substance abuse aseram alis ako. Serbang nai parnok si kuma ser madat se parnok cak laliro yemya yempong kuma ake madat idem je awareness aga za social Meserbang parnok idem tim dem nung alirdem koda ser kamzak se idem indang awareness aga za social Aser ipa ajanga nu aban panong meserbang cancer formas banong meserbang Tabu palala nong kuda sir idem yagi drug abuse asaba substance abuse asaba ajanga effect aga sir idem indang chimbiz asushi asunuke expert palala oncologist ama mesara pediatrician ama mesara gynecologist ama mesara social worker the mi parang anang perspective ni kumalir idem acak indang bener arwa asunuke kakan da agyaw sa sushi iba video camping ajanga mazumbuwa nang tanzagar anong je tamiyam amang pa bodam ner kibong nungbo maliza ako saka ner kitang aliza ako nung una asir asin aruko borum lir nung una along ji nai iba video ya reprang bang nasu sidang masa saka please share with the people asir iba di mabunong tang masa saka tanggal 5 acak nung iba ya share sa sushi unuki ayong zikr I hope and pray and believe that is we all journey together in this substance abuse awareness campaign I believe that we will be able to save somebody. Anong je? Asun ajak sir sa dama iba camping no adan sa sushi ayong zakar. Sangan mi mo ajang.